मैयाथ' माबासो जादों आसामनि केबिनेटसो जादोंथ' आसामनि केबिनेटआ मोननै थांखि लादों बे जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायनि केबिनेट डिसिसन दासिमबो बेयो गभर्नरनि अर्डिनेन्स जायो ना डाइरेक्ट एसेम्ब्लियाव पास जायो दंबावो आरो मोनसे जाहैबाय माने बर' रावखौ आसामनि गासै आसामावनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनाय दा बेखौथ' आङो बरायो आरो बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला बिटिआर सुक्तिनिनो मोनसे दफामोन दा बेखौ मावफुंनांगौआ दाखालिनो एसेम्ब्लियाव बिल फैनो गोनांमोन नाथाय WPT मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआ बे बिलखौ लाबोनो हायाखै बिनि थाखाय जोंनि गेजेराव खुद्रिलायनाय नुनो मोन्दों दा बे केबिनेट डिसिसन जाबाय आरो बियो हयतोबा नेक्स्ट एसेम्ब्लियाव बिल हिसाबै फैगोन नङा बिनि आगोलनो गभर्नरनि अर्डिनेन्सबो जानोबो हागौ दा बेवहाय मोनसे खोथा दंदेरो जाहैबाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बबे ओनसोलखौ लानानै दागोन दा बेवहाय लिरदों जे 6 सिडुल ओनसोलनि बाहेराखौ लानानै नाथाय दा बिटिआर दानो थांनायाव जिहेतु गोदान एरिया सोसनबावनांगौनि थाखाय बाउन्डारि कमिसन दादों दा बे बाउन्डारि कमिसना सनितपुर बिश्वनाथ जायगायाव ट्राइबेल ओनसोलखौ नायदिंनानै गोदानै सोसनजायैनि मोनसे रिपर्ट होगोन दा बेखौ सोमोन्दो लाखिनानैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि एरिया दानायाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बिसेसकरि बाखियाव दानो हागोन गामि सायख'नाया बेखौ मावनो गोनां जागोन दा आसाम गभर्नमेन्टआ ओंखायनो बिटिआरनि बाउन्डारि कमिसन आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाउन्डारि बेखौ दानायाव जाहाथे मोननैजों मोनसे सोमोन्दो लाखिलायनानै खामानिखौ मावो बिनि थाखाय आङो खावलायो आसाम गभर्नमेन्टखौ आरो गोख्रैनो मावनांगौ आं बेखौ सानो लोगोसेयैनो बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौआ माबालांखायावनो जानो गोनांमोन जानांगौमोन आसाम गभर्नमेन्टआ मावोमोनबा खिन्थु थांनाय समनि गभर्नमेन्टफ्रा बेखौ मावबोआखिसै आरो जोंनिफ्रायनो दा फ्राय 15 बोसोर दिसपुराव जायखि गभर्नमेन्ट फैया एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट दाबोदों मिनिस्ट्रियाव बाहागो लाबोदोंब्लाबो बेफोर हाबाफोरखौ मावफुंनो हानाय जायाखै 1985 मायथाइयावनो बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जादोंमोन क'क्राझार जिल्ला आरो अदालगुरि साब डिभिजनाव नाथाय बाहाय इनफ्रास्ट्राक्चार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ मेसिनारिया नांगौबादि बानायनो हायैनि थाखाय जों बेखौ बाहायनो हायाखै बा साइनबर्ड लिरनाय बबेबा मिटिंफ्राव एनाउन्स होनायनि अनगायै अफिसियेलि जेरावबो बाहायलायनाय जायाखै दा बे जोंनि जोंहाबो दाय थाहैबाय जोंबो दा गावनि रावखौनो जों बाहायनो गोसो जाया अफिसफ्राव लोगोसे दिनैबो गासै आसामावनो बेखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनांगौबा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ मेसिनारिफ्रा मेकानिजम मोनसे डेभेलप जानांगोन गासिबो अफिसफ्राव डिसि अफिसफ्राव माने अफिसारफ्रा बर' सोलोंनायनि मोनसे राहा थानांगोन एबा बे बर' डमिनेटेड ओनसोलफ्राव आरो दा बेफोर गैयाबा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ गोब्राब आरो फारसेथिं 2003आव 8 सिडुलाव हाबदों 8 सिडुलाव हाबनायनि उनाव मोनसे नेसनेल लेंगुवेज जाबाय जेला आसामाव बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौआ ओरैनो मालांखायावनो जानो गोनां मोनसे आयदामोनब्लाबो बेखौ जाहोनो हानाय जायाखै आरो नाथाय बेखौ बर' एकर्डआव सोफानायनि गेजेरजों दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय जेला आसाम गभर्नमेन्टखौ आं बाख्नायगोन बेनि थाखाय साबायखर होगोन आङो खिन्थु बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम डेभेलप खालामनांगौ गासै आसामाव बेखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायो बावैसो सिगां बिपिएफआ गोबां सिरियालै मोनसे आन्दलन खालामलांबाय बिसायख'थि जानांगौ होननानै नाथाय बेयाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बिसायख'थिखौथ' सोर जानाङा होनदों नाथाय बे कर'नाखौ सोर कन्ट्रल खालामनो हायो दा गासै कर'नानि थाखायनो गासैबो जाजोबदों आंबो डिमान्ड खालामदों जिहेथु 6 सिडुल ओनसोला रायजो राजानो पावार होनायनि थाखायनो बानायो दा बेखौ गभर्नर रुलाव दोननानै माने बिउर'क्रेटफोरनि आखायाव सासन खालामनानै दोनबाय थानाय बेखौ आंबो सापर्ट खालामा रायजो राजानो क्षमताखौ होनांगौ दा कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनानैबाबो इलेक्सनखौ थाब खुंनांगौ होननानै जोंबो दाबि खालामबाय थादों दा बे आन्दलन खालामनायाथ' माने आङो बेखौ बारा बुजिनो हायाखै जिहेतु केबिनेट डिसिसन आरो केबिनेटआव जिहेतु बे आसामनि केबिनेटआव 3 केबिनेट मिनिस्टार दङ जों बिपिएफनिनो बिसोर बे केबिनेटआव माबायदि रल लायो आरो बिसोर गावसोरनि दाबिफोरखौ केबिनेटआव थिखाङो ना थिखाङा दा बेफोर जिनिसफोर जेनेबा दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौबो बिसोरो जेनेबा प्रतिबाद खालामनानै प्रटेस्ट खालामनानै माबा माबि खोथा बुंलाबाय थायो फारसेथिङै बे केबिनेटआवनो बिथांमोननिबो मन्थ्रिफोर दङ
बिथांमोननि रलजों पार्टिनि रलजों गोरोबलायाखै नामा आं बेखौ बारा बुजिनो हाया ओंखायनो आन्दलनाथ' गिदिर बाथ्रा नङा बिस्राबो अधिकार दं खालामबाय गणतान्त्रिक माबाजों गावसोरबो माबा मोनसे मावदों बेखौ दिन्थिनो थांनानै आन्दलन खालामदों खिन्थु बे आन्दलननि थाखाय डिसिसनाथ' चेन्ज जानाय नङा दा डिसिसना गभर्नमेन्टआ जुदि खुंनो गोसोब्ला खुंनो हायो दाबो जों दाबि खालामदों दाबो खुंनो गोसोबा दाबो खुंनो हानाय अबस्थायाव दङ नांगौबा गिदिर गिदिर पाब्लिक मिटिंफोरखौ बाद हो बेखौ होबथाबानो जाबाय जों खुंनाय नङा पलिटिकेल पार्टिफ्राबो जिथु केम्पेइनफ्रा जथेस्थ' जाबाय बयनाबो दा इलेक्सन खुंबानो जाबाय ओंखायनो गोख्रै इलेक्सन खुंनांगौ होननानै जोंबो दाबि खालामदों बावैसो सिगां थिरेन बर' बिथाङाबो सासे बिटिआरनि सासे सागानगिरि हिसाबै बिथाङा बुंदों एसेबां थाबनो बिटिआरखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामदों होननानै बिथाङा मोनसे अभियोग होदों बेखौ आं मिथिया मानो बुंदों बिसोर दिल्लीयावबो थांदों मादों बिस्राबो मोनसे ग्रुप दङ गावसोरनि मोनसे साननाय दङ माबोरै साननानै आवगायदों आं मिथिया खिन्थु रायजोफ्रा बुजिनो एसे गोब्राब जादों आरो जे सुक्ति खालामग्रा मानसिफ्रा सुक्तिखौ मानो मावफुंदों होननानै सोंफिननायखौ सुक्तिखौ मानो मावफुङाखै होननानैबो आन्दलन खालामदोंमोन खिन्थु सुक्तिया दासिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानैबो दाखालि बबेबा मोनसे ग्रुपआ आन्दलन खालामदों आरो मोनसे ग्रुपआ हाइकर्टआवबो केस होदों जायनि दाय होनानै आरो दा जेला मावो बा आरो मोनसे ग्रुपआ बेखौ माने एसेबां हरखाबै मावफुंदों होननानै प्रश्न खालामोबा रायजो राजाफ्रा माखौ बुजिगोन सुक्तिखौथ' ओरैनो लिरनानै दोननो बानायाखै आं बारा बुजियाखै बेखौ गावसोर क्लियार खालामदों बावैसो सिगां बिश्वजित दैमारि आरो प्रबिन बर' आरो खाम्फा बर' बे बिथांमोननि खोथा आं मिथिया बे बिपिएफनि खोथाखौ लानानै आं एन्सार होनाय नङा बिपिएफआ न'खरानो गन्दगलिया न'खर जाबाय गावजों गाव मा जादों जाबाय थाथों आंहा बेखौ एन्सार होनांगौ जेबो गैया एनडिबिआ दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेनि सायाव नोंथाङा बेथ' बे पेन्डेमिक जाबाय कर'ना जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानो हायाखै बिनि थाखाय बेखौलाय सोरखौ दाय होनो नाथाय खोथाया जाबाय मा दा बेखौ प्रसेसआव लाबोगासिनो दङ आरो धैर्यबो हमनांगोन दिनै माने बिएलटिआ सुक्ति जालांबाय 17 बोसोर थांबाय बिएलटिनि रिहेबिलिटेसनानो कमप्लिटलि दाबो जायाखै बहुत समय नांगौ दा बेसेबां हायो थाब मावफुंलायनो जों जुदि गावनो निजा गभर्नमेन्ट दानो हायाबा बेखौ सोरथो खामानि मावगोन फालाय এইটো কেবিনেটহে হৈছিল নিৰ্বাচনী আয়োগক তেওঁলোকে জনাইছে কেবিনেটৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে একচুৱেলি আহ্বান কৰিছে ডিচেম্বৰত হ'ব লাগে বুলি কিন্তু নিৰ্বাচনী আয়োগে ডিচেম্বৰৰ আগতে দিব পাৰে লাষ্ট অফ নৱেম্বৰত দিব পাৰে বা ফাৰ্ষ্ট উইক অফ নৱেম্বৰ লাষ্ট উইক অফ অক্টোবৰত দিব পাৰে আমি বিচাৰিছোঁ সৰ্বদলীয় বৈঠকত সকলোৱে বিচাৰিছিলে সোনকালে নিৰ্বাচন লাগে বুলি আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক চৰকাৰে হয়তো বিজেপি চৰকাৰে আশ্বাস দিছিলে ডিচেম্বৰত হ'ব বুলি কিন্তু নিৰ্বাচনী আয়োগে যাতে ডিচেম্বৰৰ আগতে লাষ্ট উইক অফ অক্টোবৰ এণ্ড ফাৰ্ষ্ট উইক অফ নৱেম্বৰত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰ কাৰণে ভাল হ'ব যিহেতু আমি 8 মাহৰ পৰাই এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত যুঁজি আছোঁ আৰু এটা ক'ব গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ইতিহাস হৈ গ'ল গিনিজ বুকত মানে লিখিব পাৰিব যে 8 মাহৰ এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গতিকে ৰাইজৰো কাম আছে সকলোৰে কাম আছে আমি শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে এই বিটিআৰৰ যি শান্তি চুক্তিৰ আধাৰত বিটিআৰ হ'ল যাতে চৰকাৰ কৰি পেলাই ইউপিপিএল দলে এই ৰূপায়ণ কৰাত যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি সোনকালে বিচাৰিছোঁ কালিৰ প্ৰগ্ৰামৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ আৰু প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম মিটিঙৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব এয়া শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতসকলে হয়তো কিবা ক্ষুব্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভবামতে হোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই অহা বুলি শুনিছোঁ যিহেতু মই নাছিলোঁ আমাৰ আফাদগিৰি আৰু বাকী বিষয়ববীসকলে আছিলে সভাপতি আৰু বাকী বিষয়ববীসকলে আছিলে মই নাছিলোঁ যদিও বাহিৰত আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো মনোমতন হোৱা নাই তেওঁলোকে যিটো ভাবিছিল সেইটো হয়তো হোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো বিচাৰিছে আৰু দেৰি হওক নাইবা ভাবিছে তেওঁলোকে হয়তো কিবা এটা বিটিআৰ কি মানে সপক্ষে নহয় কিবা বিপক্ষে কিবা কৈছিলে যাক হয়তো গণ্য কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে আঁতৰি থাকিছে ইউপিপি দল হিচাপে কিমানমান আসন পাব চাওক আমাৰ এই নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে যদি অক্টোবৰৰ লাষ্ট বা নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্টত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি 29ৰ পৰা 30খন আসন পাই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম আপুনি শালবাৰীৰ আজি ভিজিট কৰিলে এই বিষয়ে কি ক'ব শালবাৰী ভিজিট কৰি মই ভাল পালোঁ আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত যিটো মানে আগ্ৰহ আছে সেই আগ্ৰহটোক মই ধন্যবাদ জনাম যিহেতু মই ৰাতিপুৱাই খবৰ দিছিলোঁ আৰু 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সকলো কৰ্মীসকল আহি ইয়াতে সমবেত হৈ সকলো প্ৰাইমাৰী ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ববীসকল থাকিলে ইয়াতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি পালোঁ মই ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিলোঁ যে মেৰা বুথ চবচে মজবুত এই অভিযানটো চলাব হয়তো এসপ্তাহ 10 দিন পিছত আহি মই তাৰ ফিডবেকটো ল'ম কিন্তু আজিৰ ফিডবেক বহুত ভাল আমাৰ বিনোদ মুছাহাৰী মহোদয় মোটামুটি শালবাৰীৰ এই বাক্সা জিলাৰ ভিতৰত মোটামুটি এটা শীৰ্ষত আছে জিকাৰ অংকত আছে
বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী তাৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব এই কংক্ৰিটৰ ভিতৰত মই একো নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো অলপ বেলেগ গেম এটা চলি আছে কোনোবাই হয়তো চুৰক কয় চুৰ কৰ গৃহস্থ কয় সাৱধান কোনোবাই তেওঁলোকৰ লগত আছে কিন্তু এইফালেও হয়তো সহজ মানে অলপ চিপৰাং ৰাজনীতি কৰি আছে গতিকে এই বিষয়ে মই তেওঁলোকক বিষয়ে মানে সমালোচনা নকৰোঁ এটাই কথা জানিম যে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ BPF-ৰ যি মূল নীতি আৰু আদৰ্শ আছে সেইভাৱে যাতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাই আৰু কৰি থাকে এইখিনি আহ্বান জনাম BTR ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব BTR ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আমি BTR চুক্তিৰ যিবিলাক স্বাক্ষৰকাৰী আছিলে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা সমাধান কৰি পেলাই এটা পিচ প্ৰচেছ কৰিছে পাৰ্মানেণ্ট পিচ প্ৰচেছৰ এটা ছিষ্টেম কৰিছে য'ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বাকী বিষয়ববীয়াসকলে NDFB বা কে ধৰি আদি নেতৃত্বই হয়তো সফলতা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ BTR যেতিয়া ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়াও নিশ্চয় ৰাইজৰ ভাল হ'ব সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ভাল হ'ব হীৰা চৰণীয়া কৈ আছে দখল কৰিব BTC নহ'লে পলিটিকেল বাদ দিব বুলি কৈছে ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁতো VCDC নহয় ভিলেজ কাউন্সিলৰ এইবাৰ মেম্বাৰ এটা জিকিব নোৱাৰিব তেওঁ যি ৰাইজক ঠগিছে যি চিপৰাং ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে এই BTCত BTR হোৱালৈকে PCDRৰ নেতৃত্বকে ধৰি বড়োসকলৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে সাহিত্য সভাই বা প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত এটা শান্তিৰ প্ৰচেছ কৰিলে আৰু তেওঁ এই BTADতে জুই লগোৱাৰ এটা প্ৰচেছ কৰি আছে তেওঁ নিজকে নিজে দম্বালি মাৰি কয় যে মই BTAD আৰ্মি বনাম BTAD আৰ্মি বনোৱা মানে কি বুজাইছে আৰু জুই জ্বলাব বিচাৰিছে আমি তাক বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰিম BTR বাকী ৰাইজে ইয়াত অকল মুছলমান বুলি কথা নহয় বড়ো বুলি কথা নহয় সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে তেওঁৰ কাৰ্যকলাপক বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু তেওঁ অনাগত দিনত ইয়াতে ক'লোতো ভিলেজ কাউন্সিলৰ এটা মেম্বাৰতো তেওঁ মানে জয়ী হ'ব নোৱাৰিব ৰাইজে তেওঁ সমৰ্থন নকৰিব